Tačno je to da je u Dejtonu potpisan mir, ali mnogi koji su se bavili kojekakvom šematikom misle se kako će to implementirati. Teška godina, kad kraj tebe nisam ja, dok vojnici ratuju, cure za njih strahuju. U kog pucaš noćas ti, dok na mrtvoj straži bdiš, da li te plaše vukovi, da li te brane drugovi, ko ti noćas druži strah, dok ti vetar ledi i dah. Tužne su kad kraj tebe nisam ja, dok vojnici ratuju, cure za njih strahuju. U kog pucaš noćas ti, dok na mrtvoj straži bdiš, da li te plaše vukovi, da li te brane drugovi, ko ti noćas drži strah, dok ti vetar ledi i